kalajo wali nyuma baba baba mali bi foladi wali nyuma kalajo cagal rew ay wargo leydi Sénégal cagal no yehi États-Unis tawtorier de sortie film Black Panther 2 et si wolle gunons wi keño den pewjen hade ngari mawdindi suppitade on ko holi on Elage Baba Mal jom sahamo alda e namdal o baddo kabe mbadi wadi kabe mbadani ino jogiri yubinde jamma mawdo taw ko hakkunde moke essi wolle gunons le vendredi 18 novembre taw ko yeso teddungal mawdo leydi Sénégal président Macky Sall tonto grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à partir de 21h won waktu ju nogase goso njoni on jamma won 37e anniversaire didal dande leñol duubi capantate jeedidi ko didal dande leñol sosa bimo mi Elage Baba Mal jammon wayata wi kam hehe mi halata haydara do yibbe sehlabe be mbadno mbadanno ni yabe nyanta ha yodo no tawno jammo ko jamma pulago ko hakkunde Baba Mal yibbe sehlabe mudum dande leñol daro ciagal pulago ngo fof yalto yoda a bandirabe sehlabe musibe teddube binen ko le 18 novembre dans au grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à partir de 21h entrée 10 000 VIP 20 000 francs Saïdi heblen ko buri lable wala yidi sodde ticket o aray wadde 77 048 13 93 wala 77 493 75 31 wala 77 437 10 31 wala mbada tapé internet o sunuevents.sn a bandirabe selabe musibite dube Elage Baba Mal le 18 novembre dans au grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose événement cool de belle la grande fois